Tuni hin North Korea dictator Kim Jong-Un thasang thei ding kwa hem tile galpi pathum na hung ding lau ziak Kim Jong-Un thi thu hi puang do lo hi ti thu alangai thai tiu kumtam lo chi ta pat khan Kim-Yo-Jong chu North Korea Supreme Leader Kim Jong-Un noya mi poimo tak khat in ahung dok hi ama hi Kim Jong-Un naw nu a hi a u naw lakun amau te ni hi a ki thu thei pen ui Kim Jo-jong chun Kim dynasty adinga ama sapen ding in kum sang ni som liget a khan South Korea alave a zia pat chun khawvel ngai sak ahung lo pan ngal ta hi South Korea ave hun a chun Winter Olympic palai dan a chi a hi not le South te team khata apang khom hun kha a hi Kim Jo-jong hin asu pi pa Kim Jong-Un chu international diplomacy lamin ha ki thu pi ma maya gam dang loyupa South Korea President Moon Jae-in China President Xi Jinping le apoi mo mama US President Donald Trump te to Kim Jong-un in meeting anei lai un le Kim Jo-jong chu North Korea nu mei laga pang sun chu a hi North Korea gam hi gender equality lo na gam a hi nu mei te gam sung vai hom na pan mun sang tak pia ga lo na gam a hi foreign gam to ki hona poi mo ma hun ale pang thei nu mei chu pilna tak khat nei hinge ding a hi Kim Jong-un chu mi pi mu theya kal thum lam ahung kilang tapu apu pian champha lopna na tiang ale amel mu a hi lo phat in mi tam tak chun tak sadam lo na nei hiding in aging chawa media khen khat wang chun athi a hitin puang hial wa hi athi a hiti thuthang veng bung lai in ama thasanga North Korea vai homna sang pen chu ku khut in ahung ta diam ti chu khawvel holim na chu ahung hitai zia holim na apat le international media te hagen pen chu a hi le numei kum som thum le ni upa Kim Jo-jong a hi aziek chu ama hi a upa to ki thu thei ma hi ban in propaganda department a lubok pen a hi a u naw pa Kim Jong-un ti lo na fel lo na zo si li khu tu le sumel phatu chu a hi kit hi ziegol panmun poimo tak tak tu thei a hi ziek a chun Kim Jong-un thi tale athasang dinga mon pen a ki gen chu a hi Kim Jong-un chate ho chu achapang nak lai ziek un North Korea leader thak dinga chun Kim Yo-jong chu Kim dynasty apata ati pen chu hi kin hi Kim Jong-un chu athi a hiti thuthang nung ni som ni zo in mi pi lak in amel mu thei in ahung ki tai me ni khat ni khan North Korea news KCNA chun Kim Jong-un in fertilizer factory ki bol chu hondona ane na video ahung su da ui himale thuthang dang khat chun Kim thi thu hi ipgûk in a hi athitai ti official puando hile Kidopi pathum na hungum ding a hi tiging chak a hi ziak in North Korea government in ipgûk a hitin kaiwa chun agian hi aziek chu Kim Jong-un thasang dinga ku pang ding a hem ti got felna lo ziak a hi North Korea Supreme Leader di got felna lo a hi ziak a chun civil war hungum thei a hi civil war hungum tale US se paite le South Korea se paite chu North Korea nuclear galvan subei ding le thunei khum ding in lut in tin un chule China se paite chule North Korea pan pi ding in lut kit in tin zia chun Kidopi pathum na hung ton ding a hi tin kaiwa chun again hi he ding khat chu Korean War sang khat jako som nga khan le Kidopi pathum na atung tawang a hi US UK China North Korea le South Korea te chu kidona pang gam te chu a hiu kumthum sungal sunga chun mihing 3 million sin thina tuak wo US se pai athi le liam ki gom in sang som thum wal lam a hi Korea chu suksiat dim dam in a hi
Korean War ziak achun North le South chu Communist vai hom nagam le Democratic vai hom nagam in ahung ki khen thata hi Korean War ahin nuclear bomb som thum lam chu mat jiang thei ding in koifel sa a hi dan thu Stalin chun a het phat in China le United States gam te chu athiam lung dama ti chun gam ni te chun ceasefire suai akai ta wa hi kum sang khat jaku somnga le thum kum in United States le China North Korea le South Korea te chun kido chu achol san pho ta wa hi